name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Koli. I like to listen to the FM. Today FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulu binaka. Sai ko yung gona Vakaleleka ni nonda itukutuko ng bungin din dai. Enta na raw ni nama ka na leon puno ebiti ni na soli beki enta na mandingi en na buku ni bisnisi ki na takataka en na ngaunang bolen-bolen tolu magiti kongko. E pagkato bital no yo geskaran na puni bola tunde na tambani durbanua ki na matambos ni Fiji Commerce ki na Employment Federation en na kena wali eso na tikina kasangat tiko ni matata binaka. E kao karan ni bunga resanga ni kilande ibaki ne wala ni kena baka utaki na non rebola tar ni takataka en na non da banua. Bukan bimbi, o irangole me bunotani, meramai bukan durin bisnis biti. E bukan ditakan bunu bola tunde, ni saati ko na itubutuba, e na kena walina tikinongo. Sa kilande bukan talitungana matambose, na bein rendre lago duru matiko, e na ngaunongo, e bida na bei tambana ni bako iboli ki bunotani, e na bukan bukan tatambu, e birikotori membalata na COVID-19. Na mata ni tu e na bukan rauta ka sona hindi nau, merabuke ikina na bisnis lalai, e na nonda banua. Kana ministani be Vakaleleka aya said kayum niongo e tikitungani sa sanga merabuke na bisnisi e na ngaunan rendre ni bula Vakaleleka kakautetiko mai na mate na COVID-19 o ir na bisnis lalai kararawat tiko 5 dolu se leilai e na lomon indo na mbaki e na pakatarai merataura e bitu no $1 karena so mga e 6.5% kina mate ni tu na bin bisnisi e rarawat e tulunan raw no $1 e na lomon indo na mbaki erna raw ni kerea e tini ka pa no $1 kasoma e 2% hindi nau o ir na bisnisi e raw tiko tulunan raw no $1 kina 2.25 milyon e nando na mbaki erna raw ni na kerea nanti nau e rua salwon no $1 kamerna gai so mga e 2.5% hindi nau na ibola kere na tiko witingomi e nei kawolu ki nei ka tulusan wunisinga ni bulo chune. Tuku rong binaka ki beir na leoni bonua e na tonda huni be korni takataka e na kena pakaruta ki entone labo merna buke kina. Goe salamuria na non roma isani taka ni kuwa entona be indinati ni 5.5 milyon na ministeri be Vakaleleka o ayaset kayum kay Sujiro Siem na mata ni European Union kina Pasifika. E pakarita ko Siem ni COVID-19 e sa pakabuna me levo na leoni bonua e redengu mai na takataka karasala ki tete me kana kina na bubale yena kena soli 5 milyon ongo en buke ira en buku ni sotal kara erandongan reba e baka binataka o set kayum na tau esa wedora na matambose ni European Union kana rawa ni labetadake na buturara ni tete en na nonda banua kina gito hindi na nga nirto sa nasyang ni bagay tebitale en na boni sotsota ni Ron Messi Cup Yerto nuindei ni bagalislesi ni kaibiti silk tails ni talabeta katale ni nabagitabi ni timi enambaki mayongo enangonongo esatu tu kata katiko na timi enakiana sangai me bakatori da kataki sona tikina kareidi ni semolmolu mutiko go me baka nirna wasiwasi na dorbo merlagi tiki ni bagarau enabe timi me bakata ginanronga suba kilo toka e bagarita go west nengama na kiana ndoni bibata bulidi Niongo entoni tubutuba me la beti da kekina na kila ke ne wale ningito etiko be erna dorbo o erna dorbo leven ni timi silk tails erna leven na talanga e sona timi kina sotsota ni Vodafone Cup ka nama ki menate butaki e ne gatini ko ni singa ni bula mayongo mai da bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kene kuri erona na sama seni na Radio Fiji 1 kene bula FM ni pagkating binaka. Bulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kinuele na santa konrobe. Totale taka na warang wale na bula FM ira kena serap kena tumuta baka do matagren. Bula, na hako dersia au bakit ko lo toka au talita kana warang na bula FM na banduan sere. Solo minar biar terasa.
Betapa untuk warung Bula FM 8 Bula FM, number 2 NSR.